I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana. Siyabingelela baba udokotela, baba wesizwe, baba ujabulile, mfana umhlenje ngekhehle umuzulu wamancesi. Namhlanje sithathe umelaphi wendabuko simsuse kwelamacambi. Samlethelana sifuna ukubona ukuthi ke yini le kade isho esemacambini. Undaba ezithi uyazi nje umuntu lethe umsefe kwaba inyanga. Ingawusiza ke simbize siza akasondele lana siza ukuthi emacambini bakubiza ngobani? Bangibiza ngobaba Magwaza. Owazi ukuthi unyanga lapha. Ungaziwa ngabe umnyanga baba Magwaza nje wenyanga wasohwebede. Lokishini? Cha, obethe nje emakhaya. Hayi ngeke ndoda. Emakhaya uhlala lokishini nalana futhi uhlala lokishini. Kanti kuphi wena la? Hayi dokotela ngihlala emandeni, emacambini. Nkosiyami ngiqale Kwama flat kuyini? Nkosiyami amakhaya lapho engikhokha khona ukhanda mpondo. La ngikhokha khona ukhanda mpondo. Hayi ngeke phela mkhulu ngeke phela Inkosi yami ndumcambi nje ngiyayisalutha Nkosiyami. Inkosi yangakithi ubaba Mathaba ngiyabingelele nobaba ungobese induna kuyona ebheka imncele kaMcambi. Ngiqonda Sengiyakuhlukanisela ke manje ukuthi ukhona inkosi bese kuzoba khona induna yami ubaba ungobese uGamdana. Hayi wangikhulula ke kwaphela manje sizoba nenkinga mkhulu ukuthi lana uhlala lokishini. Nasekhaya kuselokishini. Hayi. Ngeke. Hayi no akhona amakhasi khona esigodle ekhaya. Ungena kuthona uhamba ngamadolo. Momkhulu ungena uhamba ngesisu umnyaka khona mncane yindlu enomlando yokhokho lona parliament leliyana sona sigodle ngisatha nje ngeparliament. Lesi silekha bese kuzothike lesike kayi isigodlo naso sangenhla. Yakuningi namhlanje bokubhalela bofuna sikhulume ngakho. Njengokucupha ekhaya noma ukucupha umuntu oselemale noma ukucupha isidumbusha. Yebo. Bakudokotela lapho lento ngicela ukuyiveza abantu nje. Mina ngumelaphi wendabuko, ngumgayi womuthi. Angidayisi ngemithi. La uma ngithi kukhona ukucoshwa kwekhaya. Lento ngikhuluma ngezathu eziningi. Kunabantu namhlanje abangahlala emzini yabo. Kunabantu namhlanje sebehlukene nabantu babo. Kunabantu okumanje ababuka nje le video kumanje omunye ulela ubhekele, omunye uhlele esofeni. Kunomoya okhona la ekhaya. Leli ekhaya kaze benikeza ikhaya ukuthi ikhaya labo benze njani beliqinise, kwayibona beliqinise bese bayacupha ikhaya. Ikhaya liyacushwa ukuthi noma kuthiwa khona uzama ukufaka imimoya emibi, kodwa ingakwazi ukungenelela empilweni zabantu abaphilayo ekhaya. Uma ucupha ekhaya uyaya emzini womuntu noma ubaphosela imithi wenzenjani? Ucupha ikhaya mkhulu kusuka kufuna mina njengenyanga ngoba imimoya esuke iphakathi ekhaya. Njengoba ufika late nje kufika late ngenxa amatekisi uthi transport yahlupha ube usula lapho. Mkhulu ikhona imoto yakaMagwaza, ikhona imoto yethonga, zikhona imoto zasekhaya. Manje uzojika ngisho ebusuku? Ukuthi isikhathi sini mase ngiqedile nje funa ngigcine ngibuyile ekhaya. Uthi uzojika ebusuku? Uma hayi ngiyajika phela mase ngiqedile mkhulu mase ngiqedile. Ngoba phela uyasho lo mama ukuthi ilwane Magwaza ngiyasaba ukuthi uhambe ngoba lesilwane sifike sikhathi ukuthi ubungakwazi ukuthi sikwendlalela ulale ngoba phela nobaba lokahamba nje abathakathe bazenzela wesinti lo baba hamba uthule la. Cha angizile ukuzobethela lapho. Ngizegcekile. Ngisho ukuthi kuthule igceki lonke phela manje. Uyaje. Ngithi Magwaza ngifuna kube wena oyishoyo lento ukuthi uma uzocupha uyaposa muse wenza njani? Mkhulami ngiyahamba ngifike mina qathatha. Ngiqala ngikhiphe qala imimoya vele sengaphakathi ekhaya. Nabantu basekhaya futhi fanele bona bezinjani nabo besetshenzwe bethola ukuhlambeka kuthwethulwe lemimoya emibi lapho esiwasebenza khona lemithi kuthiwa zincotho. Incotho ke yini incotho? Umuthi lona xola khona njani? Akulona ixolo incotho. Incotho isigaxa mkhulu wami ngoba sebezofuna amaxolo ezincotho manje incotho isigaxa. Okay. Leta kanayo lemakwa iphuza nje ithamula khona ayi uyalala impela isikhashanyana. Iwona muthi ko lo ngisho bekuthiwa make uthi kukhula kube nganani? Hayi kuba amadletshana nje.
kuba amadlejana kuba amabheqezana kuphume ukuthi okay. amincizela nje mawabamba wathi hayi ukuthi isihlahla nje cha hayi ukuthi isihlahla kuyisigaxana kuhlone khona ongoduza phansi kukhona olabatheka phansi kuningi okumila njengakho kodwa khona kwehlukile khona ngoba khona kumile ukuthi bese ube namakhasi amaningi omile noma umuntu uthune imimoya yethunya njengaba prophet noma njengenyanga siyakwazi ukubageza ngalo mithi leso sesithake nazo umgeza ngencwadi yebo ukuhlukanisa umuntu uma kufanele umuntu azamula azayithwe isithunya noma ufuna abhodle umuntu abhodliswe idlozi kuyehlukana lapho uma ngimgeza lapho ngencwadi ikhona eminye imithi engifaka khona lo nesuye supheke lo okhiphana kakhulu le ucupha umuntu nje umuntu methi nje yikunomuntu amjikijelayo ufuna ukumcupha nje yini ucupha ngayo ukucupha umuntu umkhulami ngiyamcaba kunomuthi engusebenzisayo eyimpande eyodwa akusiwona walapha mkhulami ngoba uwodwa uwodwa nje angeke ngize ngubize ngoba igama lakho libe lingibaleke kodwa ngisebenzisa amafutha emamba emnyama lolu ngilibheqa ngamafutha emamba umuntu ufika na imamba cha amafutha khona asuke khona kumina angithi umuthi wami lo izinto ezisesigodlweni lezi igodlo begcwele imithi zonke nje zilendele ini abantu ngithatha ke lo muthi loluthi bese ngiluninde ngalamafutha lawo emamba ngasifonele ekhasini abakubhele ebhokweni no mkhulaya awukho ebhokweni uyazi mawubuka uyelo njengalokho kuthi umbadlanga wabo mawubuka khona umbadlanga lo ovusa induku umbadlanga lo intelezi umbadlanga lokho kuzintana encinyane lokho kuvusa induku ngisho uyini okuphuzwa nobisi wakwazi ukuthi umbadlanga uphuzwa ngithi imbuzi mayibona impongo lokho ilala bakwayiphuza ndikhala kusekuseni lapho ufaka umbadlanga wena cha bo le mpande ifana nombadlanga mangabeka nokubeka umbadlanga lapha ngeke uhlukanise bangazothi umbadlanga kubili ifana nawo lapho umuntu usuke ngizomcaba khona ke ngithatha igazi la khona ngilifaka ngithatha igazi ngawo ngithwebule linalento le linalamafutha lawo lo muthi lo umuntu abongisuke ngimcupha bese sengizomfaka ke insizi yami emixiwe into lezophinda emuva ominya amanyaza ngoma isengikhada lapho istaff bese ngifaka amafutha athize nini ensizini zokugcaba nophinda emuva nophinda mshaye ojojo umuntu bese ukuthi hatha kancane lapho ngenza induku ukuthi umuntu ngiyamcupha lapho sengiyamcaba ukuthi ngifake igazini emntwini kodwa igazi lakhe sengenze njani sengilifakile kule nduku enalamafutha lemambe emnyama emva kwalokho bese ngimthetha kuhamba kuthatha kubeka emgwaqeni uma umuntu ngimcupha ngalo muntu lowo mkhulami kuba kubili uma ngabe umuntu ekshaya esitha sakho ngomuthi uma enodlozi yohlanya kodwa uma bekuthiwa kanali idlozi yofa khona into engizama ukuyithola la kahle ekucupheni kwakho usucuphela ukuthi umuntu okushayayo alemale noma usucuphela ukuthi manje umuntu afa ngoba khona igama solisebenzisile ukuthi umuntu okushaya uyofa nokufa uhlangana naphi nokufa la ekufeni ngiqonda mase ukucupha mkhulami uma ngithi ukucupha umuntu akeze ukunderstand kahle ngeke understand ngiyachaza ukucupha ukubeka umgoga umgogo ubekelana ubeka ukuthi umuntu once umuntu akushaya mkhulami iso ngeso umuntu mase kushayile naye akashayeke okuqala kanti lo muthi olimazayo lapha yini igama lawo mkhulami uthaba nengcothe ekuqaleni ngathi ukuthi waboneka uphuma ngapha kakhulu yokuhlamba phela ingcothe ngapha ekuhlambeni ayikho waphuma ngapha wathi usufa uJojo Monteng ilapho ngikhipha istaff ke lapho sokucaba ke leso ke ngifuna lo yamuthi mina ufuna lo yamuthi lwami ufuna lo yamuthi ngiyayibona imambe eminyama wemkhulami uyabona lapha ukuthi kwesinye isikhathi manje uzawubuya manje enza ukutshela khona umuthi mkhulami kunokusoka amakinati yabo masugqoliwe ungathi amakinati abakhasi ngamfanele siza kubhele ebhokweni hayi abantu abaningi bawuthanda kakhulu ukugezena isidalo kanti futhi yakwazi ukuthatha isidalo somuntu lo muthi mkhulami bathi umtelemba ngawuthola pre ngawuthola eFarade ukuthi ngifuna ukuzakhela ngathi ukuthi ngibiza wena ufuna ukuyikhandela ungayikhandela dokotela cha phela ngithi phela ukuthi u-interview inyanga nawe inyanga awubona ufuna ukudla lo muntu ngifuna ukudla lo wena nje ku-interview inyanga hayi mawufuna kukhona igenge le yale ngaphandle okay ngizoxhumana nayo ile genge ungawuthola kuyona mkhulu wami wengakazi ngixhumana nayo ngakuxhumana cha ngakuhambisa dokotela ngoba phela nawe inyanga okwazi na ukuthi hayi nansi induku sayigada amabhasi mawusuyigayile mkhulu ngathi ngamakinati ihlambulukile nasegezeni isidalo mawuthi ugeza isidalo ngoba iyehlukanisa kodwa uma umuntu uzobiza kuphela uthi nayi ngifake esigameni lokucupha iyashintsha asibuyele equshweni kwesidumbu equshweni kwaso la ecupheni umuntu ongasekho mkhulu kunabantu ungasayibaleke lokhu into lo fana la umfanazi kanjani lelo makhulu sikhuluma ngokuqusha isidumbu manje asiphumile lapho manje la icushweni nangu umuntu mkhulu uyedlula la ekhaya umuntu mayengabe ehamba la ekhaya
inhliziyo zethu zibhlungu asiqondi uhambe kanjani uhambe ingozi yemoto sekukaningi lento ivela kuthiwa nayi ikhonto engozi yemoto ezovela la ekhaya kunomuntu owenza uthini noma amathayi emoto athatha amathayi kwathinta kanjani mhlawumbe kwenze yimali uzoshaya umuntu ngemoto ufuna ukuzothatha amathayi yebo futhi uzothatha amathayi ukhala phambi khona enhlabathini yakho hayi ngeke akusona isikole somkhumshaya ungawakanga ke manje ikhona phela kumshaya mkhulu ungawakhanga ikhona leyo phela mkhulu wami angani le ihamba nezindindi leyo iyeke phela leyo phela ihamba ngomoya ihamba ngomoya lapho usuzofaka khona lo muntu lokho kumele olwandle lokho imithi kodwa nathi siyazi yonke imithi intindi limele olwandle manje ichabo ngisho lokho sikhulu ngomile lokho kuvele kome kodwa kube kumile lokho ungaquleki akumfuna kumthole yazi ngiviniswa yini lamathayi ngoba ngiyifuna into ezongilibazisa lokho yongidrayisa into ngifuna ikhanda lenje elishayiswa imoto abona mengithole lona mkhulu bese ngithola imvukuzane bese ngithatha ikhasi la banana ngilomise ngifuna ama break wadedele yona iyekele yona ngifuna uma usuzoyikhanda lento lana uma usuthola umebuzwa noma yiphi inyoka awungeza ukuthi ngithini ngizwa noma yiphi inyoka noma yiphi usufaka lenhlwathi ukabashiya uvuka bafaka uvuka uma usuthola ithuna lomuntu ohamba kabuhlungu ufike le nduku lena uyilalise khona imisi ungichazele kahle ngoba ivuke nenyama ubeka inyama lapha imisi ivuka nento uthwa nenyama usuyamcela lo muntu ukuthi ngithi usikhwama angimfune emhlabeni abamnimukela abakubo izothi uma ishaya imoto ngokuthi indawo eqondile uvese ulayishila abantu evenini uselokhu athi umethu uyezwa kuyabanda lana enyaweni inyoka ikhuphuka ngebhloko izobanda phezulu ebeleni lendoda into ayenza iyodwa ibambe ngo80 imoto ku gravel awusana hlabe lonke break uma ehlabana abantu abalaya baphuma ngaphambili alihlabe lonke break ayike into azoyisho kubona esibhedlela uzothi ngabona inyoka kanti bekuwumebuzo sase safaka ikhanda liswa salanda ithuna lomuntu owahamba kabuhlungu safike samphahlela samcela usibani ngifuna uyibuyisele le yokuthi ucupha isidumbu ngoba ahamba ngemoto ngoba angifuni elibazayo mina ungakwazi ukuthatha magwaza iyafonela ekhaya ukuthi abakubhekele ebhukwini konje ubabudotela usebuza ukuthi umuntu uyiswa kanjani ngemoto hayi mkhulu wami ngeke la bengifuna ukusiza lo nakodotela usumqaqele kobhamba ke manje angithi usehambile inumber plate yephi useyafika ihlukene phakathi number plate usuyinqobile yabhalisa isigxoxo sakhe sesikhulu lesi usuyinqobile ke sekuthola lapha ngasebhodi le sebeyafika ke kumagwaza ke baba lapha sihanjele ubaba noma sihanjele umalume besidla ngomalume njengamanje sibabuhlungu inhliziyo zethu zimbi sicela usilekelele ukuthi umenzi wokubi adlule emhlabeni bese ngisho ke hayi menzo kuba umenzwa lokho umenzwa lento phela kuhle mkhulu kuhle lokho umsebenzi ngoba siyahadla ngawo muhle ngoba senimile ithende usiyajabula awu usenimile awu siyabonga hayi kulungile hayi siyabonga bese kunjani lima ngendoki manje lima ngani amapholi khona lamancane bese bakhona la u2 amade la bafika nasikhathi la ufana ukuzofaka kule hlantamba baba bafika ngesonto yazi ngesikhathi befika wena usestand uyafonela kuthiwa sibona nathi imoto apha ivulwe ne tailgate ngemuva kwehlitende omcuphe lo muntu lo muntu ke emkhulu wami ke angimcuphi la ukuthi khona isikhali engizomphathisa sona la ngisuke ngizokwenza inhlanganisela yemithi yokuthi umevuka lapho ngisuke ngizosebenzisa lo muntu lokho kumhlophe ngazi ukuthi kuthiwa umlutho yabo lo muntu omhlophe ngathi umaguqu kodwa uyakhanya kuthiwa umlutho lapho ngisuke ngizosebenzisa umlutho lapho bese ngiphinda ngisebenzise novuka bese ngiphinda ngisebenzise nentindili lapho ngisuke ngeze kumnikeza imali ngoba umsebenzi wabo lo muntu wasekhaya bethi cha sikhokheli ngoba ngila ngizobahluba bafuna imali bethi wena nje manje uzovuka sikunikeza izinsuku ezingaka ngithi yabona izinsuku zibalwa kuthathwe noma oyinduku zobhoqo zibe u3 kuthiwa yabona ke 1 2 3 azeqinsu lapha sekuthathwe izinto bese zifakwa lapha phakathi ethuneni bese kuyaqishwa ke sekuphelile umuntu ngiyamcupha ke kanjalo bese ngibeke ke isikhathi ukuthi lo muntu usethi mase kwenzeka bese wenze iphinde futhi abahlangabeze indlela ahambe ngayo uma kutone behlushwa zilwane lezi zilwane bezimembethe zizawuvuka mkhulu wami ziye kuyena ke ezokubulala utho ngobulala abantu indlela ahambe ngayo emhlabeni yile nayo azohlangabeza lo omenze lento emnandi kangaka kanti uma uzomcupha kahle funa umcuphe uma usutshengisa ukuthi wa esikoleni no matric ukhona yes
ngicuphe isoka thatha lo muthi lo yabo yeah ngoba phela manje awuboni la ukuthi kwenza no vese ufona uyinyanga nawe unokumsola nje unawo ukumsola ukuthi hayi ngeke khona ungazi nje wasicupha nje la ekhaya ngeze uthi mfowethu uzoyivala lento kungenzeka angayivala hayi lokho phela kulindelekile ufuna ugade lokho impela ukuthi uma ngabe wenza into vele yazi ukuthi vele kukhona nami lapha engizofika into esoyenza ke uzothatha amanzi okugeza yabo yeah uthathe lo muthi lo uthiwa yini kade ulana nje awukho la awuzange ubona ukuthi ngene uthathe umuthi kade ula thatha lo muthi ugaye yeah ube impuphu uthele ebhakedeni yeah ulo muthi ade ngubela ngazi ubonile angisawuboni kodwa ngivamisa ubanga uthele ebhakedeni umusi uyavuka ekseni ubuphatheni lo muthi doctor ubuzokhombisa abantu umuthi uyavuka ekseni uyageza ngensipho namanzi yabo yeah umusi uqeda ugeza umusi ukhanga amanzi akho lawa ngenkomisho uwathele kula muthi yeah nantambama futhi ugeza uphinde futhi wathele isonto lonke awuhlangana nomakoti yeah avashela awenza lutho ugeza wena nje kuphela insuku ziwo7 ekseni ntamba uloku uchitha lapha angithi umfowenu indlela ahamba ngayibhlungu ibhlungu kodwa uyambona umzala indlela axwaye ngayo ubuza kwani uthi esana isikhwama yonke into usola kwasanenze kahle ugeze lokufaka lo musu usuqedile umusu uqonda ngqo ethuneni uyafika sebelikhongile yeah awumsokwenza nje sebelikhongile uma ufika lapho umusu uyakhumula ingubo zakho uzibeke kwelinye ithuna yeah museke uhlala kulethuna lelo uguqe uphethe lamanzi manje nayo okade lokugeza ngawo 7 days nalomuthi ukuthi ngiyakhohlwa bula lo muthi uzazongitshela ukuthi umuntu ngoba umuthi ngiyakhohlwa ngizofonela ekhaya ngikutshela ukuthi Mthemuni kinali ibhuku nje ngake ngibhala imithi mase ngikhohliwe inyanga makwe kwasha ibhuku kusho ukuthi umnyanga phelile kuncike lapha mase lapha ethunini ufike ngiyaguqa sengijajile hayi iringi lengifaka ngoba ngizosebenza ngifaka iringi ekhaya ngikhumule iringi ishiya lapha bese ngiyaguqa lethuneni bese ngiyakhala ngithi bhuti omdala wena ubumdala ekhaya namhlanje sisena ubhuti omdala ngenxa yabantu basemhlabeni abantu abakubekela ngicela uvuke ungene kumina bese ngilwa ngawe bahambe bonke yonke into engiyenzayo bagudukisa yabona mkhulu noma usungafika uthatha umuthi obheda nje ekhaya uthi ababulala umfowethu ukuthi abahambe umthathile umfowethu uhleli la kuwena wena kofika lo mancane wakho amehle ebovu athi kunenyanga acela mpheleze yena kalale ibhoko umusi ubuza ukuthi bancane bengingakhambisani mase show umusi umtshela ukuthi uthatha imoto yakho vese automatic uyithatha ufake ku neutral ekhona emla ngaphandle umuthi uyishaya start ayi automatic ofaka neutral ngeke uzuduma emkhulu hayi awuvu umusi yenza nje na ke inkabi usafuna ukuyilungisa kunento engcafuna ngiyilungisa ifika qathatha le ndoda ifika qathatha engabulala obulalwa abantu hayi ngeke mkhulu ukuthi ukuthi usengawukhohlwa uzofanele ekhaya hayi ukhaza umchazela wawuna into oplinse imoto mkhulu wami ikhona noma nomnikazi wayo nje ikhona ake uyiqinisa imoto ungangifakela ithambo lendlovu akuyiqinisa ungalifaki ithambo lendlovu mkhulu no mkhulu wami kukhona engifike ngikwenze ukuyiqinisa ngamakhubalo ngingakasebenzisi nje amafutha athizenini amafutha lawa akuyiqinisa kodwa ungakukhohlwa ngoba nje izingane zesikole zonke zatshelwa into eyodwa muzoqinisa ufuna ngifaka ithambo lendlovu indlovu ayiyo iyawo indlovu mkhulu hayibo kuningi mina ngiyibona indlovu zeyiwele kokhishwa ngisho impondo iyawo indlovu iyawo lapha neqiniseni mkhulu wami la ngifaka ngoba ngithi ngisebenzisa lamakhubalo isizathu kukhona ukuhlala kukhona ukuhlala mkhulu endaweni engalungile obona ukuthi anginamnyakazo la angeke ngikwazi ukusuka khona ngikhulele khona la nawo umuzi kababa nawo umuzi kaanti imina futhi engilondo ukuhlala la senginamandla ukuthenga umuntu oke manje ngizokwenza njani ukuze ngiphephe ngoba ngabe namandla ukwenza igarage noma ungalenza igarage bazoyikhipha phakathi susuyasenza noma ukuthi upake endaweni errong usedrop nongalazi kodwa imoto yakhe ingathathiki kalula usekhaya imoto ingathathiki kalula kwenzeka iphutha shiwe into kanivale yawo thoni yakhe imoto sekuphunyelwa ngayo cha sisuke sifuna ukulekelela lapho ke thina njengabelaphi bendabuko ukuthi imoto yomuntu ayibe nesithunzi okwesibili mawusabuza lapho umuntu nomnikazi wemoto akube kuhle phela naye kube umuntu oclean kube umuntu naye oqinile naye ngokunjalo njengemoto yakhe umuntu mayekubuke kuhlala namehlo ngoba inkulumo iqala umuntu mayekubuka emehlweni
ngesikhathi umuntu ekubuka emehlweni noma kuhlangana ibuzi lokhu kukodwa noma mhlungu afaka phansi uyambona umuntu wesigebengu umuntu wesigebengu nomuntu engakubuka nje wabona umuntu wesigebengu omunye uyambona ukuthi no umuntu akasona isigebengu umuntu umbuka into ekhulumayo ibuzi lo muntu ukuthi lo muntu uhloni lo muntu uyakwazi ukubona umuntu ukuthi awuyikhi lo ingakho ngithi kwayena kunazo umuntu uyafuna ukuthi ngathi enganakho ngesikhathi kwezwe imoto yakhe naye kube khona okuthile ngoba ngesikhathi sikhuluma sesenza izinto umnikazi wavele sikukhuluma naye so bobabili ke abantu ngiyakwazi ukuthi baqinise imoto yakho umuntu uyakwazi uqinisa imoto uyakwazi uqinisa umnikazi womuntu umfazi uyakwazi umkhanda ukuthi abe akhandeke angadlalela abafana khona kakhulu umkhulu wami umsebenzi ofuthe ngikhuthaza kakhulu ukuthi amadoda awusebenzele umsebenzi lo noma awawenza kube kabe ubondoda isikhala ngathi ambulance sabathu uyachaza mana phela ngisahlambe eminyango usemlapha eminyango esivalweni ngikulindile emkhulu ngempela lokho sikaza ngathi sengisokana endaweni ethile sengisona endaweni ethile sengamfundisa cha ngiyeza sokhuma esigodlweni uqala udaba omunye ngene esangweni ethi ngazi ngakuthola babamagwaza kade ngikufuna lo mfazi uhambile owapi lo mfazi kwayena umuntu angimazi ukuthi uyaphi yini ikhanda seliphithene ake siyekeni ukuya kodwa sifese siqhamaza sesigijima njengamanje asibethele izinto kungakadumi khanda umfazi mawuzokhanda umfazi mina ngifuna ngiphathele inwele kuphela uzolithatha angizwa uzolithatha inwele zomfazi wakhe ngaziningi doda ngeke akefuna ukuthola inwele zomfazi wakhe usukufuna nomfazi ekhanda awufuni wena ekhanda kanti ngena nasekhanda unenhloso wena yokwenza lento ofuna ukuyenza usukufuna nomfazi ekhanda kumkakho nje manje ungathi nje wena uganiwe nje ungathi ufuna nekhanda nje ngiyabalinda ngibaphusha nje bethi baqama nje inwele zabo bebhekise emuva bese ngithi sengijahile ngibe umuntu ojahile manje akusekho khosikhathi sokuklinana namakama masiqeda nje phethe mayetho thayo saklina khona uyambuka ukuthi unangu ilahla lapha ufika uyayithatha lapha lapho suwe senzela ukuthi umfazi ahambe ajike endleleni ajike esangweni engaphuma umfazi ekhaya umfazi akabuye nekhwa akayibophela endlini aqeda mayiqeda athi subethayi wona ngezisilimo ngiyofela la ekhaya mina siphambana ngeke uzongibona mina ngizohlala la ekhaya umfazi akahlala ekhaya yekani lento ilabafazi laba uthi namhlanje unenkinga namhlanje uxabene nonkosikazi usehamba kusasa useqomile umfazi akucabanga la ekhaya konke ukusiza indlela ukubuswa okwala ekhaya akaphile phezulu yazi kunabantu abavaleke ezintweni evaleke emsebenzini ufaka ama CV ngapha ufaka ngapha omunye uvaleke uyasebenza uvaleke kwi-promotion kupromotion yonke into lapho unayo into kumvula ukuvaleke konke nemali ivaleleke ngisho ephakethini ngisho kuyena umuntu onjalo omkhulu wami ngiyakwazi ukubalekelela ngoba inkinga wasebhena nazo eziningi emsebenzini akenyuki imali abantu asebenza nabo bahola imali efanayo banemoto banemizi banani yena akanakho sewuzone isici nje abizwa ngasuthi naye imali ukuthi kuyena napo abantu basebenza kumasipala banokuthi napo abantu basebenza kupololiwe kwa Transnet kanjalo kodwa abantu izinto kodwa yena akanakho kabe wabulawa ubani sebeshaya ihlaka lapho sebeyabhuqa ke manje umuntu onjalo ke ngiyamsiza ke ngoba usuke nezinselele eziningi lo muntu lo kuyenzeka ukuthi izimo ukuthi wavalwa kwaboshwa nje ngaye lapho umuntu osuke ufuna ukukhishwa ke lapho ke kuzothethula uhlahla bakhe ngale ngemva bube kubala bese sikhuphuleke impande ezithile zokuthi akhuphuka iphezulu una induku ogadla amathiwa sesefuna ukugadla kuyeke lento yokushumayela umkhulu wami induku ke leyo futhi naye khona kade ikhaya nje kuthanga nje ekhaya into engahlukani nayo kakhulu umkhulu wami leyo ngoba kakhulu ngizwana namadoda ngizwana namadoda hayi bakhona labafazi kodwa abanenkani futhi abanye bona babaphethe nje emsebenzini endawo zokusebenza abafa betha enkolo ungaphetha amadoda apha nafunezwe ngami nawo ke mangabe ngafuna ukusukuma thatha into nginikeza umuntu kuphela othi ngiphezulu kwabantu noma ngiphethe abantu noma ngakhile nginebandla noma nginani namhlanje nangu abantu banonjwala kabi ufuna umfaka into kumakhwaza ukuthi nayi kulungile ukuthi somfazi iphinde uyazi ke into zehlukene dodela khona umgwava khona umpentshisi khona usibani lapho engiqonda ukuthi mayithi umuntu naye asimgumule namarim simgumule namarim mayithi naye asimxegise idlebe siqegise idlebe kuyehlukana uhlobo lwenduku kodwa nje uhlobo lwenduku enginazo zikhona zehlukahlukene kakhulu induku zokugadla makuthiwa kushaya umuntu ashaye kumuntu ufuna ashaye impela umuntu hayi ufuna ashaye uyabona mkhulu umuzomshaya kahle ingeke mkhulu ufuna ashaya umuntu hayi umuntu ufuna ashaya umuntu yo abantu bayadelela abantu abasakholelwa ukuthi lento yomuthi ukhona kanti sikhona thina noma lento yokuthi umuntu yamtala lapha ngempela mkhulu hey ngeke mkhulu yabona ukumshaya lapha ukuthi ake ngimshaya ukuthi nje insizwe ezu7 eke ngalali nje 7 days engalali uvala ukudla entanyeni suke lapho ubuvala ubuthongo kuyena yazi umgano ungaze kahle la ibalekile mkhulu ibalekile kakhulu
ayobalekile kakhulu ngoba ufuna sathi ungasithola isithombe sakhe uma ungasithola sobe ubhala iphepha nencwadi uma usuthatha isipiki lesi 12 inch ushise lapha eziko musu uyasikhipha uma usuya lapha ethuni lomgani ufika ushaye kanye ngembazi uthi umixeke uma usukhafula cishe ngathi ngesibhaha nalomuzi ukuthi wesena ngokhohle ulikota singena isibhaha lingena ibovu uthi kancane umanyazini bese kungene lo muntu esubiza ukuthi indletho la ngangawusho sonto edlule na ungene futhi ngangawusho na kulezi zinto zogadlo ungene bese ukhafula la abona ufika ushaya ngembazo uma usukhafula la uma usukhafulile uma usufaka isipikili ushayelele phezulu kwalento ngathi isithombe sakhe ushayelele singangeni sonke khona ngezukufa ushayelele umnika inkinga awuzoqonda umhambisa ngeremote ke lapho awuzoqonda mkhulu akho kuyafana angithi mawusakhuluma ngokuya nesipikili esihlahleni suke similile njengomgani nje uma ngabe kuthiwa ngizocupha noma ngiyicupha mina noma ngicupha inyanga noma umuntu ofike wathi baba ngifuna ukucushwa ngempela mina ukudlala izitha zami namhlanje zingadla manje namanje ngiyamthatha ngifike impinda amshaya labo mayimilile lebomvu uyisike uthi bhedu bese uthathe igazi lakho ulifake phakathi bese uthathe lo muthi lo ubeka besandleni bese uyakhafula ubiza igama lakhe kathathu 3 times ukhafulele phakathi lapha enxebeni lapha usukuhamba nesibaha phakathi ukhafulela lapha phakathi enxebeni la khona obiza khona igama lakho ufakile umuntu ekuthiwa ummemisi nokhona uthi uSmanaye futhi omunye lo ovama ukwenza imbiza kulo phakathi ngixolo ngaphandle umemezo njani omhlophe okay omhlophe ngoba usuku uzoqhatha nalo obomvu la emveni kwalokho lento ngesikhathi ihlangana lo muntu umkhulami noma kuthiwa umuntu usiyathanda usukhala inyembezi ngeke uzumshaye umuthi ngeke uzumshaya umuntu omuntu ngaphandle mangabe kuukuthi nawe uvuka ukuhlonipha ukuthi ake nime ke ngibule ehlahleni esimilini ngomshaya njengoba usho ukuthi umshaya ngomngane omkhulu umuntu ebulula umthulwana kodwa abantu abawazi hayi mkhulu kanti muhle ke upopo umuhle upopo ngoba wenza ukuthi upopo uma umshaya kahle uthola inhlabathi yakhe la nyathele khona abe nalesithi esibokozela amanzi mhlazane bathi bayawatsala zamanzi obhidla mase kuvuleka isilonde esingumbe ngumbe angithi upopo umuka ushaya isiqu sawo kuphuma amanzi usana ubole wonke upopo wonke nayo ubola phihla umlaza mase baunqoma usuthi makhelana yini ushukela athi sebesho vela belungu bathi ushukela lo shukela funa sike sikwenzele imbiza kashukela Nkosi yami kanti vele usiyahamba uyahamba mkhulu uke kunuke nje endlini into esimanga yamgeza umuntu khona umuntu ofuna ukugeza wayethwele wenza njani mafika ethi umuntu wayithathela into manje uyabona into ukuthi ayimcebisi le ndawo imenzele lutho uyisusa kanjani mkhulu lokho ngiyakwenza lokho ngiyakusebenza kukhona abantu abafika bethi umntwana baba makwaza ngeke ngahamba ngale emazweni ngithi ngiyolanda into noma ukuthi ngiyozama into ikhona lento la endlini kuthulekile akwenzekile ukuthi anganoma inkingi kumina noma inkingi mhlawumbe kuyona lento le okay right wena ufuna ukwenza njani athi mntayi ngifisa ukuyiklina ngoba khona engenziwa khona ufuna amaphupha ami ngiyabona ukuthi ungazi ukuthi ikhona into eyikhona efakwe la kumina umuntu onjalo ke kuyafuna ukuthi ayibuya inikeze ithuba lokuthi ahlanjwe lo muntu lo agezwe then even kwalokho uma efika la ekhaya ngiyamhlamba umuntu onjalo ngiyamgeza ngeindukuza la ekhaya ngimcela esidalweni ngibe ukuthi kwakungekubi ingoba wayefuna ukuphila ngimcelela intethelelo esidalweni sakhe nasedlozini la sinika namba khehla uzotholakala kuyona inombolo ngaba makwazi ethi 072 371 3082 072 371 3082 ngiyatholakala la endaweni yaseChasworth ngaseChasworth la enkanyezini ngaseClearwater isigodle sikhona sila eThekwini bese kube isigodle esikhona esikhulu esisemakhaya eMandeni ngiyathokoza kakhulu siyabonga mkhulu baba udokotela baba Sizo kanjalo siyabonga siyathokoza kakhulu Amshaw hlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani bawina amaloto bawina casino imali yazizela bathandwa abantu bathola imisebenzi kalula impilo ilula imali izwabona kungesikhwama semali nawe ungayiphila leyo mpilo thwala ngesikhwama semali njengamanje ekhohlwa okunye ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 khumbula lesikhwama sihlala emotweni ekhaya noma ehhovisi asithi into abantwana